Imboni TV. Ndagusuhuje nkwifuriza byiza aho uri hose wowe ukunda ibiganiro bitangwa kuri channel yitwa Imboni TV. Nizere ko umeze neza. Njyewe nitwa Ajab Marashindi ko ikaze mu bya kano kanya turi amakuru agezweho. Tugiye kujya muri Burasirazuba bwa Kongo aho hari inkuru idasanzwe byije beshi ugeze ku kano kanya isa breaking news. Tugiye kureba ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze gufungurwa kugeza kano kanya nyuma y'umwaka kidakoreshwa gifunze. Hamaze kugwaho indege, mu by'ukuri muri kano kanya hamaze kugwaho indege bitekerezwa ko kino kibuga cy'indege cyaba cyamaze gufungurwa ku mugaragaro. Tugiye kureba muri rusange uburyo byagenze kugira ngo indege igwa kuri kino kibuga cy'indege, ndetse n'ibikomeje kuvuga ko kino kibuga cy'indege cya Goma cyaba cyafunguwe, ndetse kandi turebe ninde wabigizemo uruhare. Ese ni AFC M23? Ese ni leta ya Kinshasa? Ninde watumye kino kibuga cy'indege hagwaho indege? Ninde wabigizemo uruhare? Ese koko cyafunguwe indege yamaze kugwaho ntabwo bisubirwaho? Ariko muri rusange tugiye kureba muri rusange ikituma icyabaye kugira ngo kino kibuga cy'indege kibe cyafunguwe nk'uko tugiye kubireba. Reka turebe muri rusange uko byose byagiye bigenda. Mu by'ukuri ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyongerwa indege nyuma y'umwaka wose cyari kimaze kidakora cyangwa se gifunze, ibintu byose byarahagaze. Iyi ndege yegwe ku kibuga cy'indege yarizanye uwitwa Viviane Van de Per. Uyu nguyu ni umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze, iyi ndege ibaye ya mbere ku kibuga cy'indege nyuma y'umwaka kino kibuga cy'indege cya Goma gifunze kidakora. Kwego kino kibuga cy'indege cyafunzwe mu kwezi kwa mbere 2025 nibwo cyafunzwe na AFC M23 ubwo yafataga Goma n'ibindi bice yese hafunga, ndetse kino kibuga nicyo gikoreshwa. Uyu muyobozi wungirije wa MONUSCO yageze i Goma kuri uyu wa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026 n'uyu munsi. Yahageze ahagana saa 5 z'amanywa ku isaha y'i Kigali hano turi uyu munsi. Akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, mu magambo ye yatangaje yagize ati: nari mu ndege nyuma yaguye i Goma. Indege ya nyuma yaguye i Goma niwe muntu wari uyirimo mbere ko gifungwa. Arakomeza ati: none uyu munsi n'ubundi nje mu ndege ya mbere yongeye kugwa ahangaha ku kibuga cya Goma. Ninjye muntu waguye ku ndege ya nyuma yafunze ikibuga, ni nanjye muntu uguye ku ndege, ni nanjye muntu uje mu ndege ifunguye ikibuga iguye hano bwa mbere. Namagambo yatangaje ubwe. Arakomeza ngo nizera yuko iyi ngiyi ari ntangiriro nziza yo gufungura iki kibuga cy'indege no gutangiza inzira y'amahoro buhoro buhoro. Ati kandi bizagirira abaturage ba Goma n'abanyakinshasa n'abandi benshi bagenda hano akamaro. Buri wese arabagenda hano mu gihugu, arabahaza, arabasohoka hanze, bizabagirira akamaro. Ikibuga cy'indege cyari cyarafunguwe by'umwihariko ku mpamvu z'urugendo yajemo rwo gutegura, kugenzura no gushyira mu bikorwa agahenje kari kuganirwa n'impande zombi ari AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Niyo mpamvu kino kibuga cy'indege cyari cyarafunguwe by'agateganyo. Kongera kwakira indege rero byatiye amatsiko abantu benshi cyane, batangira kugira icyizere cy'uko uyu mujyi wa Kinshasa, uwa Goma, igihugu bigiye kuba nyabagendwa. Benshi rero batangira gutekereza yuko ari icyizere batangira kugira ubuyobozi buri kuyobora ahangaha. Baravuga bati abantu bari kugenzura ubutegetsi tugiye kubagirira icyizere bitewe nuko bigaragara neza yuko igihugu bari kucyubaka, amahoro ari kuza. Niba abantu bagiye kuva hanze baza, natwe tukagenda tugacuruza ibicuruzwa byacu tukabidepoza hanze y'igihugu, n'ababizana hanze bakabizana mu gihugu cyacu. Batangiye kuvuga ko bagiriwe icyizere leta. Hari umuturage watanze ubuhamya avuga kujyanye no kugirira icyizere leta. Twumva icyo yatangaje. Uyu ni umuturage utifuje gutangazwa amazina ye. Umuturage rero umwe utifuje ko amazina ye ajya hanze yaganira na radio yitwa Beloya FM. Yagize ati: turifuza yuko amahoro yagaruka vuba mu buzima, ubuzima bugasubira ku murongo bikongera kuba nyabagendwa. Ati ibintu bigasubira uko byari bimeze mbere yuko haba izi ntambara, mbere yuko haba imirwano, tukongera kugendera n'abaturanyi, tukongera guhahirana n'ibihugu bitandukanye, tukongera kugenda uko dushaka, tukongera kumva ibintu byose biri amahoro. Ni umuturage bitangaje. Ati nishimiye iki cyemezo bitewe nuko leta yacu itweretse yuko ibintu bishoboka kandi ibintu byajya ku murongo. Bityo rero nanjye ndabyishimiye kubera ko iterambere ryacu rigiye kwiyongera, ndetse bitewe nuko tugiye guhahirana n'ibintu
twahinze tuzajya tubigurisha bitari mu gihugu cyacu gusa, cyane ko isoko mpuzamahanga ubu usanga hari amafaranga menshi bakatugura neza bikagenda neza. Ni amagambo y'umwe watanze ubuhamya yishimira kino cyemezo cyo kuba indege zatangiye kuva ku kibuga cya Goma. MONUSCO muri iki gitondo yari igamije gukora uruzinduko rugamije gushyira imyiteguro yo kugenzura agahenge kari gushyirwaho karimo kuganirwaho n'impande zombi muri Burasirazuba bwa leta ya Kongo. MONUSCO yabitangaje muri kino gitondo yuko haba uruzinduko ruza kugirwa i Goma. Uyu muntu yaramaze iminsi ari Kinshasa, umuyobozi mukuru wungirije wa MONUSCO yaramaze iminsi ari Kinshasa avuga ko azagendera na FC M23 akajya i Goma kuganira nabo kugira ngo yumve icyo batekereza n'icyo bifuza, kugira ngo abashe kumva ukuntu yahuza impande zombi, uruhande rwa Kinshasa n'urwa M23, kugira ngo amenye icyo yakora. Mu gitondo kuri uyu munsi nibwo MONUSCO yatangaje ko bagomba kugira uruzinduko i Goma kugira ngo barebe uburyo ako gahenge kari kuganirwaho n'amahoro ari kuganirwaho yashyirwa mu bikorwa. Rero uru n'uruzinduko rwaje rukurikiye ibiganiro hagati ya MONUSCO ndetse n'ubuyobozi bwa leta ya Kongo hagamijwe gushaka uburyo bw'imikorere bufatika bwo kugenzura agahenge mu duce dutandukanye turimo intambara muri za Uvira, mu bindi bice bitandukanye bigaragaramo intambara n'indi myumvagatanyo. Ni ibintu biri kuganirwaho, nibwo n'uruzinduko rwabaye nyuma y'ibi ngibi. Uyu muyobozi kandi wungirije wa MONUSCO mbere yo guhaguruka Kinshasa yari yagize ati, mu magambo yavuze ngo ngiye Goma gufasha mu gutegura igenzurwa ryishyirwaho mu bikorwa ry'agahenge. Ngiye kureba ukuntu agahenge karimo gategurwa i Goma nyuma y'uko numvise Kinshasa icyo bavuga. I Goma ho baravuga iki? M23 iravuga iki? Kinshasa numvise icyo Tshisekedi n'uruhande rwe ruvuga. Ese abopoza babo baravuga iki? Ni amagambo yatangaje ati ngiye Goma kumva icyo batangaza. Yakomeje ngo ati urugendo dufatanyamo bya hafi n'inzego zagenwe zirimo icyitwa IGVM, ari kureba ukuntu abana bose bakomeza gukora ibiganiro hagati yabo icyo bibyara. Mu by'ukuri ari kureba ngo niki ibyo tuganiraho tugeraho, ese ntabwo tugosera mu rucaca. Kino cyitwa IGVM mu magambo arambuye cyitwa Expanded Joint Verification Mechanism Plus mu magambo arambuye. Kino kigo ni uburyo bwashyizweho n'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ICGL, bugamije gukurikirana umutekano ku mipaka ndetse no gukumira amakimbirane hagati y'ibihugu byo mu karere. Mu ruzinduko rwe rwitwa Viviane Van de Pierre azagirana ibiganiro n'abantu batandukanye, harimo abo mu nzego zitandukanye za leta nk'abayobozi ba leta ya Kongo birumvikana, inzego z'umutekano n'abafatanyabikorwa babo kugira ngo amahoro agaruke. Ikindi azaganira kandi n'abafatanyabikorwa mu nzego zitandukanye, umuryango mpuzamahanga, ndetse kandi byibanda ibiganiro bazagirana ku gushyiraho gahunda ifatika yo kugenzura ndetse no kwemeza iyubahirizwa ry'ako gahenge kari kuganirwaho nikiri ku mugenzi. MONUSCO yibukije yuko ishyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'aka gahenge hashingiwe ku cyemezo nimero 2808 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye cyo mu 2025, aho yemerewe gutanga inkunga ya tekinike n'ibikoresho kuri ICGL, cyane cyane nyuze mu rwego rwagutse rwo kugenzura amasezerano ya IGVM. Ni iki kiri kugenza umuyobozi wungirije wa MONUSCO. Ariko ikintu kiri kwibazwa na benshi, abaturage benshi bishimiye kino kibuga cy'indege uko cyatangiye kugirwa ingendo. Abandi bakavuga ati ni byiza ko byameze gutya, gusa umuntu wagize uruhare mu kugira ngo izi ngendo zitangire, kino kibuga cy'indege cyo nakwibutsa nuko kimaze iminsi kigenzurwa na FC M23. Nyuma y'uko ifashe bino bice bya Goma, niyo yatangiye kugenzura bino bice bitandukanye harimo kino kibuga cy'indege. Nubwo leta ya Kinshasa yari ifite password yaho n'ababirigi, ntabwo yari ifite ubushobozi bwo kukigenzura 100%. Abagikoraho, abakigenzura, abatanga amabwiriza yose
ntabwo ari M23, nta nubwo ari Kinshasa, nta numwe muri abo bose ufite ubushobozi 100% bwo kukigenzura. Ni ukuvuga ngo M23 icunga umutekano wacyo, ikagena umutekano, abakigenzura n'ibindi. Ariko ibijyanye na tekinike, GPS n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bwatuma kino kibuga cy'indege gikora, indege ikahagwa, indi ikahaguruka, bugenzurwa na Kinshasa. Bivuze ngo kugira ngo kino kibuga cy'indege gikore, habanjwe ibiganiro kugira ngo AFC M23 ireke abasirikare bakigenzura bakira iyo ndege ihagwe. No ngo hawe ibiganiro bya Kinshasa na M23 kugira ngo iyi ndege ihagwe. None na Kinshasa nayo irekura password yo kugira ngo iyi ndege nayo ihagwe, kugira ngo uyobora indege ari ku mashini n'utwaye indege mu ndege mu pilote baganire kugira ngo bahuze neza iby'urugendo rw'iyi ndege ibashe kugera igihe nta kibazo bashije kugira. Ni muri ubwo buryo rero hagaragaye ko intambwe nziza kuba kino kintu cyatewe. Ikindi nuko mu by'ukuri bigaragara ko Kinshasa ishobora kuri mu nzira nziza, nubwo muri iyi minsi ishize hagaragaye kandi kantu katari keza binubira MTN Congo yashinze ibirindiro Igoma. N'ubangu Kinshasa yagaragaye yinubira yuko MTN kino kigo cy'itumanaho tuzi cyagiye gushinga icyicaro muri Congo, ariko mu bice bitandukanye itagenzura bya Goma. Leta yakumwe yavuze ko ibidakwiye iranabyamagana yivuye inyuma. Gusa kano kantu ko kuba iri bibido biganiro byo gutuma indege umuntu ashobora kuva Kinshasa agahita ajya Igoma, nkaho bidahagije ugasanga na password yari Kinshasa ifitwe n'ubuyobozi bwa leta, bemeye yuko baganira na bano bantu bo muri M23 bakavuga bati ikibuga cy'indege nitwe tukigenzura mu buryo bwa tekinike, ariko mu buryo bw'umutekano namwe muragifite, ngaho ni mureke muduhibi natwe tubahibi niba dukeneka amahoro ahinda. Ikindi ano masezerano y'agahenge agiye kuganirwaho, byitezwe ko umuntu utazayubahiriza azafatwa nk'umuntu wananiranye cyangwa se azafatwa nk'umuntu utiteye yuko amahoro yagaruka. Ni ukuvuga ngo uyu muyobozi niba agiye ahangaha byitezwe ko azabyemera, ngo Kinshasa nibyemera na M23 ikabyemera bizaba byagenze neza. Rero nibitemerwa ngo bijye mu ngiro, uyu muntu uzabyanga, uruhande rwose ruzashyirwa ku ruhande, rusa n'uruhawe akato bavuga ati mwebwe mutweretse yuko mutitaye ku neza ya rubanda, mutweretse yuko mushyira imbere intambara, mutweretse yuko mwebwe ikintu mugora mugaragaza ntago mwiteye kwituze n'amahoro bya rubanda, mushyigikiye ibibazo bya hano. Mu yandi magambo muri intandaro y'ikibazo. Niyo mpamvu hari kubaho umuntu akava Kinshasa avuye kwa Tshisekedi agahita ajya kwa Nanga, bakaganira kandi bagahuza ibiganiro kugira ngo ibintu byose bigende neza. Kuko ikibyerekana nuko uyu muntu batanze password Kinshasa, nariya Igoma batanga umutekano wo kwakira indege, kubera ko nebagenzura ikibuga cy'indege bafite umutekano, batanga amabwiriza yacyo. Bivuze ngo M23 itabyemeye ntabwo indege yari kuhagwa, na Kinshasa itabishaka iyi ndege ntabwo yari kuhagwa, kuko bakigenzura ari babiri, umwe acunga umutekano undi afite tekinike. Niyo mpamvu bigaragara ko hari icyizere cyiza cy'uko bizagenda neza. Niyo mpamvu n'umuyobozi Viviane wagendereye Goma yagize icyizere avuga ngo niba bigaragara ko indege ya mbere iguye hano mu nyuma y'umwaka wose ikibuga cy'indege gifunze, biri kumpa icyizere ndetse bikanerekana ko bino bintu bizagana aheza ndetse bikaba byazarangira. Ni amagambo yitangaje avuga ngo nizeye ko bino bintu turimo tutari kugosorera mu rucaca, nizeye ko bino bintu inzira twatangiye izatubyarira inyungu, ibintu bikajya ku murongo neza uko byifuzwa. Ni amagambo ye. Muri rusange rero nta bagize ku giti cye, ni bose bagize amare kugira ngo indege ihaguruke. Ikimugenza twakigarutseho, niyo mpamvu twakwitega amahoro nuko yajya mu bikorwa. Nicyo twifuza amahoro ya rubanda n'abanyekongo n'abandi bose, nuko igihugu kandi gitekanye twese turaherana bikagenda neza. Abanyekongo ni abantu batari babi rwose, nta kibazo kujyayo ugahaha natwe tukatugaherana, nta kibazo dufitanye. Tukabona imipaka yafunguwe, tukabona u Rwanda rwako bwirinzi, tukabona FDL yasenywe nkuko amahanga akomeza kubisaba. Tubutse ko muri minsi ishize nibwo Amerika yasabye Tshisekedi yuko yasenya FDL. Ibi byose niyo bikomeza kugenda neza, amahoro akaboneka, natwe tuzanezerwa, abahaha bahahe, abacuruza bacuruze, umutekano ujya neza, iterambere ry'abantu bose batuye isi turigereho.
biragaragazwa none n'intambwe nziza yatangiye guterwa. Indege niba yahaguye, ikibuga cy'indege kikaba cyafunguwe, cyangwa se niba tanabijana kwina, ariko bigaragara ko biri mu ntambwe gake gake bizagenda neza, ni step by step. Bigaragara ko biri mu nzira y'amahoro kandi igamije iterambere ry'abantu bose batandukanye. Hanyuma rero reka mwese mbashimire ko mwanyana muri kano kanya kuri channel yitwa Imboni TV. Wabanye nanjye reka ngushimire cyane, nkubutse ngo urebe ko wakoze kuri subscribe hano hasi nk'ibara gitukura. Niba utarakora kuri subscribe ubanze kandi kuri subscribe, ndetse kandi utange comment ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo, kwande kuri like niba kunze iyi video, ndetse wisharenga bagenzi bawe bayikunze. Hanyuma ibiganiro byacu biragaruka. Njyewe nitwa Ajab Marashiri, reka mbashimire cyane. Ibiganiro byacu biragaruka. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.